Afrangsi KARDOM kadukawe British 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fans tame lapen pini bangke nali to fan nang kithan ponji la bangke SSLC a result command 2 se nang klangji mala pen ko so de se so result awde mamate declare mala so puthak pini nali tum la so video long tag pon long ekpo lapen nali tum la so YouTube channel la long nang ko homri milang pulte ke chinghon subscribe ikon lapen latest update kilong verje fans tame adung hes tame bell ajan theglangi hodak tame nali tum berpon igdianon lapen dia ikha nili studio long ke semarji mate recording ji pu bangke apor bangke dos tame nili tum anat la electric mate current bang laba hino ikdak mate haino ikdak amat si light a problem do ko masini li studio long bangke nili recording pon un edit lo lapen la so YouTube channel nali tum dam pen ana video nali tum dak long exik nali tum kinang so a video ta dota hai nali tum dam pen batai si humri damik ta tangte pathiek pen komantu sila so result kil ka awdi mala so puthakle lang polona lapen jethan polona tangde non pathiek pen jethan polonang komantu si seba mate seba HSLC result kilongjima mate komantu adet si paklang ponjima la so puthak nali tum phanang than pachini ponikpo afrangsi examamen bangela sonlo HSLC exam 2024 class labange class 10 mate matriculation lapen board bangla ke seba board lo seba Assam lapen exam type bangai written exam lapen OMR basis sen pon iglo lapen exam ka start pon mate ki cheng pon labang ki dam tanga chiklo 16 February pen si cheng pon lo lapen exam kapijut labang ke la so chiklo 4 March 2024 arni si kapijut pon lo lapen routine ka release pon labang ke dak 3 November 2023 arni si release pon iglo lapen name of exam labangki HSLC exam name of board labangki Board of Secondary Education Assam mate SCBA lapen class 10 exam lo mate matric exam matriculation lapen type of written examination bangke offline lo lapen ni lista amu tanang tham pachini pon iglo lapen routine sitame dak nalitum la screen long thek pon long ikpo la bangki kidam tang routine lo kidam tang exam routine lo sitame min na point bang non ke than poning ji alam la bangki labangso class 10 result la bangki command 2 arni si ki pi pon ji la pen ko sodet se ke long ji la so exam so puthak sipini la so video bang ani lika semar pon iglo ta se pathiek pen nalitom phan nang piklang ponik po mate nang than pachini ponik po je command 2 achiklo si result kilongji mate result audi kiklangji ma lapen nalitum laso adet langle aprang rgg aprang nalitum labang so YouTube channel subscribe krelang pulte nalitum subscribe ikon latest update kilong ver jafan bell ajan theglangi hotas tame nalitum ber ponik dia non lapen video tas tame nalitum share pon ikon tangte non pathiek pen lang polonang lapen jethan polonang komantu atarik adet mata chiklu sikiklang ponjima labang so puthagle lang polonang lapen dagnili update kilong ateng matinili ki thek long ateng bangla sonlo matric Assam matric result adet labang ke sonlo lapen nili kidam tang amus tamenan than pon iglo ki cheng pon labang ke exam kitok kecheng labang ke February 16 pen March 4 2024 ani sikijut pon iglo lapen dak kipi pon ateng pulta adet bang fix pon pinang stame achiklo bang ke dak me 2024 achiklo sipi pon ji pusipu first week malamsi lapen adet bang fix pon pinang lapen re-evaluation mate class 10 result application labang ke June 2024 lapen seba SSLC result for re-evaluation labang ke July 2024 si pangdak pon ikpo mate nang litum stame long ikpo pusi ladak bange kitok pon jong si hola so ahut nang litum result nang klang po mate result declare po pulotang tinilila so YouTube channel long stame nang litum pan nang than pachini pon ikpo nang litum
lason update kilong versi fan laso YouTube channel labang kinalitum ka subscribe ningzi labang kinalitum kinang sodlo latest update nalitum kilong versi fan stame belarjan theklang hodak stame nalitum tenene pinben ke versi fan se nilihin pestame nang tuning riponiglo lapen laso result klaing labang ke me first week mate me 1.10 malam si laso result bang klang ikpo athema inut bahini chodali penang andak student tumdo ketok lo so paper lang ningzi la pen check ningzi apor bang nangigo la sidak me chiklo bangke first week la bangke 100% result bangke nanglitum long pon ikwek po la pen result pen option declare po pulote nilipini son nalitum so YouTube channel long tek pon long ikpo la pen result lang klang dat pen api questions result nalitum online kilang exila pen result koso se download exila so APHUTHAK stamenili kedam tang hoda son la so YouTube channel long puthot peklang pon ikpo la pen nalitum thak pon long ikpo la se pinia video long bangla aning ton pon iknang la si domi thakmi ka dukawe karbitis 2.0 YouTube channel long kilang ratu ana first tami nilhin pen KARDOM to change your